de e ja dum butu she say ya mama kwa ba bi ba FPNTV official so media ne Patricia Odro wo hia me a wo de fra me madam Pat me jo so ma hag kese bia je sa wa kra no e be shock wo na eye Adekye3munsem na umu se matena sise dia na chese eniema no hey ye bom don komi da pampan so a chese enye asan ketwa kra na ewie yinsama yenya ye be pense muni ye ba kika bi asisi ani na wonso wati bi no se de ne namon framem no wati bi na mso mati bi no ewie ye de be so no wo hunu ne ye kɔ ene ne ye ba yenim Kelvin Taylor our ya blogger ewo Ghana ha de me ya koye se dodo na ena atse din wono so abek kanadwene akire ye Ach-Bishop Duncan-Williams adanya right be na owo se ono ebe kasetia abroye DC wase Papa Duncan tietia break wate tietia break wo na wo ye nimu a ye nimu no ye nimu se wo ye sofo papa bi o ye kan sofo papa wo Duncan ye mfa wo nka wo na wo wanya tumi ebe chechre wadwen e de a kire abro ye DC kache tietia break wo wate ye nimu kra no ye nimu se wo kire konkron na ekura wo na wo de kenkan no uchira konkuno na kasa echira wo se wo ware a eni kwan se na oni ni jaye eni kwan se wo san so esa ware biu eye Kelvin Taylor na yi ni picture no na eda so a etwagu afidie no so no wase wo chira konkuno ya wo ankasa wo fa na no pa wi anwumre kenkan no wo kasa che wo se wo ware na na wo yiri jaye ensan mari biu ensuso wo yere wo ho wasan kwaware wo fra wo no sofo wo be hye yie wo ho wo ba no a wabodam no wo ba na wabodam wo so wotumi wantimi amompaye ama no wo twotwomucho wantumi hansolve wo issue wo de wasem kwa abro yeso ube hwe yie wo ho wase se wo tumi a wonsa na aka akohye mu no ai sai bompae ma wonsa no enyimra atefo ne arafo Kelvin Taylor say Ach-Bishop ne nsa na atwe akohye mu so wo tumi a ai ommompae ma ne nsa na atwe akohye mu no ensa yenyimra na wodwen we say comment chira wade na fama ye wai so wangasa no wo so betimi aboa na bompa ya ma ne nsa na yi aba tefo ma ye hunu wase wonya konkunu nchire enchen obia wonya konkunu nchen obia wangasa kra ne kan sofo a wangasa kra no yamfa wunyina bebia wo de yentie video ni bi tie zam ni bi na wa be hunu de yako Duncan-Williams yentie na obaja ntire ni be woro na hen mu de kire wiase de na okatire nyankopon wo bo die chen omo te wasore dem ho. If you have fasting and prayers papa bompa na wonsa ne mpie se wo bompa papa bi bo a bo kire nyankopon de fast ma wonsa ne te ene de bompa na wonsa ne mpie. All that you people do is to make sure say you speak big grammar. Muhwinim ni antikroma na Duncan-Williams obebo mpa say the city will rise. City na wahin. Ompa ye nko bebia wo. The church you are in, mpa ye entra ceiling no. You are a man of God who lies too much. O Bible ne kuta o na say o ware a na wujaya men ware biem. Ye say o ware na wujaya e kire ba ko awu ansa na wotuma ware o yere otiase o ex-wife tiase. Wakwa ware. You are not holy than anybody o. Ye na ye jimi kakra ena yasoso mo so ena mode Bible abehunahuna nipa
ɛna mo ba mo hu fifire ne mo towel sinsan kom said ya mo kamponche so e wo Burkina Faso. He could have told God his son who was going crazy kan Nyankopon fa ne born nche no. Duncan-Williams did not even see under his own roof. His son was sniffing drugs under his own roof. He could not see. I know people who control your accounts and the amount of money you people control. Duncan-Williams, yentia na obaja ntire ni be woro na hem de che wiase. Die na okatire Nyankopon. O bo die. Wo hwini mu ate. Wo hwini maka. Wase dia wo ba ya na bra ba ye. Me maka, me se wo hwini mu. O se dia muni ma ne se mo ka brofo akese. Wo hwini mu. Minim ya papa danka minim wati asem ya minim de ono so de baba be soso wasi de woni ma ne sa wokeka brofo akese woni tumi bia ni we wo mutimi nyo bia foko ewo oman yi mu wase we yo trofo ankasa ye ka sofo mo ya trofo a danka we yo trofo na tumi bia so eni mu akanye na kwesi se we nya atwompa she eninimu oni foko a obetumi ede aya abro nye DC bibia ontimi nya obi afoko e wo mayimu ontimi nya obi a she esanse oni tumi bia de wenima ne se obeka brofo akese de onima ne se obeke komo tons ya akese agugu menso so no empaye enye foko FPNTV official so afei ena wodi wa fidie na abetu ha Kelvin Taylor no so abebo bonadwene ede akire Ach-Bishop Duncan-Williams eho asem ena yede ebesumo media ene Patricia Odro wishia me a friend me madam Pat my shows my crowd I said me there e what they found